So how do you like it here in Zrče? Really, I really like it here. I love it. Why? Everything is okay. The weather is fine. The parties are the best ones. Oh, and the women are good. Kako je u Zrčama? Kako se imate? Savršeno, savršeno! Do jaja! Kako su dečke ovdje? Pa, nisu baš po mom ukusu. Ali nađe se izgodnih dečki. Malo su svi feminizirani. Ok, a što? Ja volim ono malo dlakavije muškarce. I što kažeš na neke namjere da se Zrče ukinu? Pa, mislim da treba ostati kako je za sad. Jer di bi išli mladi? Ovdje se mladi dođu izludirat, zabaviti. To im je potrebno sad. Zakaj mislite da su Zrče taki svjetsko poznati hit? Pa u biti nema nekog posebnog razloga, jednostavno poklopilo se, znači na neku foru kako je Ibiza bila popularna, nekom je palo na pamet zašto to ne napraviti ovdje i probali i uspjelo. Kako je raditi ovdje kada 24 sati svi žuraju, svi feštaju, a vi radite? Pa feštamo i mi zajedno s njima. I što kažete na namjere da žele Zrče ukiniti? Nije to samo priča. Samo priča znači neće ukidati. Zrče nedvomno so fenomen, vse v tem delu Evrope. Sem hodijo mladi iz vsega sveta na učne zabave in hektolitre alkohola. Zabave tukaj trajajo 24 ur na dan, pa tudi poletnih romancev ob tem splete kar veliko. Ko je na obali prevroče, pa je čas za ohladitev v morju.